हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी चाहिँ बुढाबुढी मुखबाङ भिडियो गर्नु आँटेको हामीसँग चाहिँ पुलाउ अनि त्यसपछि मासुको ग्रेभी होइन अनि त्यसपछि रोस्ट अनि त्यसपछि मिठाई छ अनि कोक पनि छ कोक ल स्टार्ट गरौँ है त Daman. It's a brother and sister restaurant, and they're from Daman, a union territory in India. So let's go and see what these guys are doing for breakfast, eh? हजुर Oh, it's busy in here already. Good morning, bro. Are you Millen? Yes, I'm यो किसमिस हालेपछि कस्तो गुलियो गुलियो हुँदो रहेछ क्या yesterday on the street, Mr. O, gotta try your butter Kismis pav. ma You halina. guys specialize in the freshest butter pav. मिठो हुन्छ होला बरु। Yes, one of the famous days we work on the Leicester. Cool, man. I'll take that and a try. किसमिस चाहिँ किन बालेको हौ And I think immediately I can see why this place For is the- so popular. So you can get, oh man, you're gonna see what I get for £2, okay? Just £2 Let's this do a meal that halal. I'm having. Do a- And you can see the fresh buns are right here as well. So let's go and take a seat. Oh, that's cool. Beautiful, thank you. This is for your Oh, onion. cool, nice. Right. Thank you, Mela. So wow, this is beautiful. What we have here is a plate of butter pav, bread यो के Butter. के भन्छ and फेरि you यो know. चिल्लो खायो भने चाहिँ Chili. मलाई पुरा And ग्यास्ट्रिक हुन्छ I'll show you how to do it. I'll show you how to make your own. This is just like how they make it on the streets of Mumbai. You've got fresh bread. You grab your butter. I can feel this is fresh. He's just fried this out the back there. It's golden. And अलि inside तामा is potato अलि तामा and यतिको spices. यतिको You get your butter, भयो yeah, just like that. And मन रोस्ट ट्राई you गर्छु put the तर chili कस्तो in चिल्लो रहेछ as well if you want that kick. कि Now you have your butter pav, bread and potato ball. You dip it in the chutney. And he's got two different What's chutneys here on the the- left. It's a spicy chutney on the right. It's less spicy, so you can kind of mix them yourself. It's absolutely perfect. It's just like what I would have on the streets of Mumbai. यो टिस्युमा And the हालेको thing के is, it needs to be भन्छ done अरे fresh. Everything in Indian Oil food needs to to be soak done someone, fresh. isn't That's it? one of the rules of Indian cooking. Do everything fresh. And this is all absolutely fresh, and that's why it tastes so good. And his chutney is great too. Man. So to give this Maharashtrian dish a little Gujarati twist, and you'll notice this throughout this video, the chutney is a little sweet. Gujarati side ma sweetens lagyo, everything up a little bit compared to the rest of India. So that's how I know this is a Gujarati style butter pav. We have had such a strong start here, and because he's my subscriber, he's given me some bhajia to try too. It's just fried vegetables. Good. But the butter pav मासुको is ग्रेभी real चाहिँ कस्तो winning. भएछ So what I'll do is I'll usually just stuff Do a- stuff two vade in there, and I'll eat it just like that. The chutney. The rest of the street is just like this, just like India. I've already made some friends here. This is Parth and Zeel. And you guys are newly married, eh? चिकन हलवाली A खाइदिनु month only. Congratulations, guys. So they've come here for breakfast too. You guys have like a Mine too. favorite restaurant along this street? के What's your अकेजन भयो favorite? भने बनाउँछ नि पुलाउ मासु Any others? यति खान मन लाग्यो बनाइदियो She knows more, you know. He is Punjabi. He knows the best food is from home. Her mother cooks, you know, good food, and she knows how she cooks too, she buys. Nice. Lovely. So I just want to say thank you to the That was an absolutely perfect way to start this vlog. And I met another lady in the queue, अहिले चाहिँ and she goes to me, it tastes just like यति Mumbai. बेला That's खान्छु why she जस्तो goes लागेर here. She was so Cheers. that's exactly what I said. ल Okay, I'm going back to the hotel, and I'll meet you guys back here at 5:30. Namaste, ji, Ram Ram. Oh, look at this stuff. You know, Bobby's on the corner here. गुड 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 खाइरह Money here. And Punjab Sorry, Baba. National Bank here. Hey, Sorry. they're open. सरी Oh my God, भन्नुपर्छ first त्यस्तो time गर्छ seeing an Excuse Indian me. bank that's actually open. I mean, they're closing right now. But yeah, they were. It's coming up now. हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो पनि We have, मुखबाङ पनि this छ is called Vrindavan. That's a place in खासमा India. चाहिँ So this shop is युट्युबमा selling हाल्नुको all लागि sorts of भिडियो बनाएको arty हो supplies. We've got अनि Rakhi, अब Rakshabandhan. कस्तो हुन्छ थाहा And छैन now the crazy thing is, in that Vrindavan First, store, I'm yeah. so glad I walked in and chatted with people. पहिलोचोटि There भएर was a कस्तो white हुन्छ British woman in there, and she was there repairing
सबैजना ब्लगर भइदिनु होइन You can blog हामी ब्लगर हुनु ट्राई हामी के खानु भिडियो बनाउने बित्तिकै भ्लगर हुन्छ So nice, so nice. She was too shy to be on camera. Content so creator. I just tell her story now. Yeah. Yeah, what's up? Come over here, mate. Oh, I appreciate it. What? It's too many people. तिमीलाई चाहिँ कुन Too many people. You're right. युट्युबर मन पर्छ त Just exploring, man. What are you doing here? मलाई What shop? The Sari Unnecessary. Mandir? Evan? भन न Yeah, I'm coming. मलाई What's up, bro? Tell me about Leicester. What do you know? Not very good. What? Not very good. सिसन Okay बानी to me, man. It's all सिसन right. बानी London, you know. It's not Wolverhampton. Have you been there? That place is rough, mate. I've been there. It's सिसन बानी हो Leicester's like cross between Birmingham and London. It's very And like- city. Yeah, Lots of places मलाई like this. Good on North Road as well. It's यो मनपर्छ भनेर got it. but it's very nice, man. Nice to meet यो you. मनपर्छ भनेर चाहिँ छैन कि नर्मल्ली मैले भिडियो चाहिँ People, and there will be a lot of people to meet in this बेबोको vlog. But this is सिजलिङको village here in अनि Beauty. कसको हेर्छु Is this your shop, ma'am? सुन्ता रहेछ अँ सुन्ताको नि हेर्छु What's अनि happening, everybody? माया गुरुङ अनि माया गुरुङको Hi, पनि namaste हेर्छु जी, कैसे आप? क्या हो रहा है? अरू कभी कसको हेर्छु कैसी है? मनुम्यान Nice, Leicester. There's मनुम्यानको नि हेर्छु I'm so happy to meet you all. Take photos if you all. मनुम्यानको खास Yeah, so स्पेसल्ली awesome, you guys. हेर्नुको Hey, let's keep exploring. मिनिङ चाहिँ साली बिगारिस त्यो कट गर Hello, namaste. क्या हाल है? त्यो हो के त कट गर त्यो So check this out. This is पागल मैले नै हेर्छु a shop here, and it says up here pan sold here. This is Pramuk. आफू यो के को फ्यान हो त्यसकै भन्नु पर्यो नि होइन I think it's called Gola. ऊ पनि कुन चाहिँ त्यो के हो उसको फ्यान अरे Dua Lipa. जसको पनि फ्यान हो ऊ त फेरि जसले भिडियो निकाल्यो नि उसको फ्यान हो क्या सिङ्गरहरू बनायो भने नि फ्यानहरू रातो रानी It's like अनि spicy lemonade. गेमसँग छ नि गीत ओके Oh, it's sweet and sour. ऱ्यापर And you can स्यान्डी see in his window here. I can read definitely. So उयो हो ram, a little bit. त्यो in त नि white. And then here it says J. बर्थडेमा भन्यो क्या And we need to follow त्यो केटी के त्यो के भन्छ अरे बटरफ्लाईको बहिनी होइन ए उसको बटर फ्यान हो होइन तिमीले त्यही भने होइन I'll tell you what I found here yesterday. ट्याटु मात्रै नबना He's got एकदम the, he's got the सबै Sprite भएछ bottles from India. सबै भइसक्छ है फ्यान हुनलाई के सबै फ्यान भइसक्छ हुनलाई के हुनुपर्छ सबै भइसक्यो ट्याटु मात्रै नबना क्या हो तर रहा है? म चाहिँ फ्यान भने जस्तो फ्यान भने जस्तो होइन जस्ट राम्रो लाग्छ भनेर चाहिँ Many days. एउटा सिङ्गर राम्रो लाग्छ नत्र जस्तो त्यो फ्यान छु यो छु त्यो छु चाहिँ त्यस्तो छैन South Beach there. मलाई छु So they've got like Indian food म here. चाहिँ एकदम Ah, मनपर्ने भनेको सिङ्गर एउटा छ all the namkeens. These Purna are Rai. all like त्यो snacks, सिङ्गरको basically. बाहेक अरू And of त्यस्तो course you फ्यान have to have, त्यो त्यस्तो छैन You क्या know, Maggie is here as well. 5 for £1. That's cheap, Huh? man. 5 for £1 is a good deal. And of course they have Lay's Magic Masala. 3 for £2. Good, man. Good prices. सफ्ट भएको है तपाईँ And so this stuff here है is gonna make pan. There's something else very special that happens in this area. They have probably the biggest Diwali त्यो के गरेको celebration त्यो outside के गरेको थियो of India on this street. They just line the whole of the Golden Mile with Diwali मलाई lights. अझै ठुलो खानु मन तर Unfortunately, I'm not here थपन न on हुन्छ भन्दैन Diwali. I wish I was. They're very proud of their Diwali celebration. Alright, now here's something which is त्यसमा just त्यसो भने like किन खाने India. इस हड्डी जगह के बारे में बता भोटिरा रहा हूँ. And so आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? Just hanging out. Just like in India. When I go to Haryana. अलि आउँछ न They come down here when we hear. No man, I'm from YouTube. I have my own. यो Yeah, I'm on my own. It's cool. It's under my त्यो name. टिभी बालेर नि यो के अरे भिडियो बनाउँछन् कहाँ Yeah, अचम्म I बनाउँछ live हौ in Delhi with my wife. She's from Haryana.
Yes. दबाई है रे दबाई मेरे खोपड़ी में कितनी टेंशन है रे दबाई है रे दबाई यो फ्राई चिकन कति मिठो रहेछ क्या खाइदिएको होला sorry excuse me क्यामेरा गर्ने आउने मेरो बानी छैन नि त अब म पनि आफै प्रिपेयर छैन आफ्नै बुढीले गर्दा त केही छैन यो हान्दी तिमीलाई हो त्यो यत्रो धेरै त खाऊ खाँदैन म खान्न खाएको ल चिल्लो यो दुईटा रस तिमी खाऊ ल अहिले आऊ न खाऊ खानु धेरै खाए भयो Voilà. किन फाल्यो त यस्तो पनि कसले खान्छ हो हड्डी दिस वान बो खाऊ न तिमी दिस वान मोबाइल के अगाडि थडाइदिएको त इङ्ग्लिस पो बोल्छ मरले चढिराख नि त बिस्तारी कोक खाएर चढिराखेर जे पाइदियो कोक भनेर चिनिहाल्छ नि है त्यो हावा नबोल न यो चाहिँ के रहेछ भने म यो के हो बुझिनँ यो कस्तो खालको मिठाई होला यो यस्तोवाला क्या मिठाई के मिठाई भन्छ अरे यसलाई तर मैले यो ट्राई त गरेको छैन योवाला चाहिँ खाइरहेको हो मन परेको थियो सरी योवाला चाहिँ खाइरहेको मन परेको थियो अनि योवाला के मिठाई हो योवाला ट्राई गरौँ म पहिला खाऊ न यार खाना आइसकेपछि बल्ल पानी खानुपर्छ अझै यो बोतलहरू जहाँ जान्छ नि क्याफेहरू त्यसमा यो चाहिँ हाम्रो यहीँ नजिकको चिया चौतारीको बोतल पानी जहाँ गए पनि एउटा चाहिँ पानी खाने अनि पानी खाएर अनि बोतल बोक्ने अनि आउने पानी चाहिँ धेरै खानुपर्छ मेरो चाहिँ फेरि बानी के छ भन्दा खाइसकेपछि चलक्क के मिठाई यो वेस्ट गर्ने चलन छैन तर हो त्यस्तो चाहिँ छैन गाइस
वाह उस्तै पर्यो भने सुशान्तले हड्डी पनि खाइदिन्छ कि होइन भाडा मार्नै पर्दैन यस्तो ल्याट्टै हो एकदम मागेर राखे जस्तै हो सरी फिनिसिङ हुँदैछ हड्डी पनि छोड्दैन कि क्या हो है भयो होला है अब त हड्डी पनि खाइदिन्छ जस्तो लाग्यो हौ मलाई त नलगाइ खाऊ न अब चाहिँ हामी मिठाई खान लागेको डेजर्ट के भनेको तिमी डेजर्ट होइन कि अघि के भनेको यो के यो खान्छु अगाडि राख्छु ल ल यो पोस्टरमा भएको कि यो पोस्टर भन्छ के भन्छ यो पछाडि भएको डेकोरेसन चाहिँ मेरो पदाको बर्थडे थियो अस्तितिर एक हप्ता बढी भयो होला है एक हप्ता बढी भयो त्यो डेकोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ननिकालेको त्यही भएर ह्याप्पी बर्थडेको बेलामा यस्तो यस्तो त्यो वाला चाहिँ त्यो चाहिँ होइन त्यत्तिकै हामी नर्मल्ली भिडियो बनाएको चाहिँ हो यो अनि त्यो चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ त्यो बर्थडेको चाहिँ पहिल्यै थियो अनि त्यही भएर यत्तिकै राखेको अनि यत्तिकै राम्रो लाग्यो अनि त्यही भएर त्यसै छोडिदिएको बर्थडेको चाहिँ केही होइन राखेको मात्रै हो त्यसलाई ननिकालेको अब हामी चाहिँ मिठाई खानु लागेको लु खाऊ न त कुन खाने भनेको तिमीलाई खुवाउँछु पहिला अबि घाममै ठुलो भाइ अबि घममा त खाँदिन पो घममै अरे त्यो म त थोरै खान्छु घममा जति म खुवाउँछु त्यति इङ्ग्लिसबाट धुन्नान छ कस्तो छ खै के हो यो आऊ त तलको भागमा रस पऱ्यो जस्तै माथि चाहिँ खै के हो त्यस्तो खालको खै तलको देखाउँ त तलको ताजको रस पर्छ अब म मिठो चाहिँ धेरै खाँदिनँ मिठो भन्नाले पनि यो दुधको चाहिँ खाँदिनँ क्या धेरै त्यो मिठाई धेरै नखाऊ थोरै थोरै खाऊँ न यो टेस्ट गरौँ न यो पनि टेस्ट गर्नु दही पनि खाइदिनु सुँग्नु हुन्छ सुँग्नु दही हो रे हो होइन होला अर्को चम्चीले खाऊँ न हौ Nothing happens. के भयो जौडाहरूको चम्ची ल्याऊ भनेको नथिङ ह्यापेन्स यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है होइन म नेपालमै छु कि विदेशमा छु जस्तो फिल हुन्छ क्या कहिले कहिले चाहिँ बुढाले इङ्ग्लिस बोलेर धुन्नान गर्छ धुन्नान मैले बेला बेलामा यस्तो भनिदिन्छु कि बेबी भयो भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा बोल्ने नेपालीमा नबोल्ने भनिदिन्छु क्या मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमै बोल्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु नि त अनि त्यही भएर इङ्ग्लिसमा बोल्नलाई प्र्याक्टिस गरे अरे कि अनि कहिले कहिले मेरो पदाहरू अब मेरो बुढाहरू कि कोही मेरो माइततिरको के कोही बेबीहरू कोही आयो भने नि उनीहरूसँग नि इङ्ग्लिसमा बोलिदिन्छ अनि बुढाहरूले पत्ताउँदैन कि अनि बिल्ला हानिदिन्छ क्या के कुरा बिल्ला हान्छ मलाई थ्याङ्क यू यु आर वेलकम तिमी स्वागत छौ कस्तो तिमी स्वागत छौ हो अब यो त दुध मलाई जस्तो कस्तो रहेछ यो हौ त प्रेसर बढिहाल्यो धेरै नखाऊ वाउ बोल्यो नखाऊ धेरै
पानी चाहिँ ओभर खानुपर्ने हुन्छ यो लेयर चाहिँ के गरेछ हो ग्यास्ट्रिकले औडै गर्छ क्या हैन केशर यहाँ देखिरहेको अनु रातो त्यो केसरको ओए, टेस्ट बिचमा खासै मन पर्दैन बिचमा कति केशर छ ए केसरको रहेछ है यो तर केसर खायो भने राम्रो नि ब्लडलाई राम्रो लेडिजहरूलाई राम्रो रे स्किनलाई राम्रो रे पुरा भ्याउनु पर्ने हुन्छ पानी नै भयो म नखाने रे भ्याइदिन्छु है त लु भ्याऊ अनि अब हामी चाहिँ भिडियो इन गर्ने See you on next भिडियो लु भयो अब त हामी चाहिँ भिडियो यहीँ इन गर्नु लागिरहेको छौँ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने है साथीहरू के गर्नु भने लास्टमा हाई के गर्नु यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो अनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि के भन्छ फर्स्ट भिडियो हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि लाइक अनि के भन्छ अरे सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल बटनमा पनि क्लिक गरिदिनु शेयर गरिदिनु होला सबैजनाले नमस्ते जोजोलप्पा जोजोलप्पा बाई 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 बाई